Pamirsa petani tasik tradisional Amed Karangasem ngandengang ajebos sering sejroning produksi tasik kantos sering sawetara sase pungkuran. Kanan inucap sangkaning kapiambeng sase kaon tur sampun ngeranjing sase sabah. Ketua MPIG Garam Bali Inengah Swanda Mausang rahu mangkin kahanan petani kantun ngandegang produksi tasik tradisional Amed. Petani sampun ngandegang produksi tasik daweg panguntat warsane lintang sangkaning nampenin pengrau sasi sabah. Kahanan sekali puniki kekantenang pacang memargi kantos ring tengahing warsa kali tali 3 likur utawi sasih Juni sani jakirau. Risampun punike wau produksi tasik muali kemarkiang sinarengan pengrauh tasih panes. Sangkaning petani nenten produksi tasik mejanten ipun wantah ngadol tasik sane kantun mesimpen. Stok tasik sane pacang kadol sawetares timanton. Panglimbakan pemasaran nyani ngelimbak kantos keduro Bali sekadi Jakarta, Malang, Bandung, saha genah tiosan. Tios masarang tasik par petani rit pangan mangkin akeh saning nguas wagina ipun sekadi dados bendege ternak miwah dados buruh bangunan mangdes sida nerus polih pangupo jiwa. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.